Waangalizi watukufu njokanga mridungao rehma na amani ojuya hanyu garjombe shani zentu sasa Kiislamu rambe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Unajele komba banu mlio nganywa nono ranyire ze fami za hanyu shanga mjokana siwa komori sonsipia gam aminukana yo wajibu wangu hamandasi haina mzimandasi nge na umtsango wa haya au haina mzimandasi yuwajibu yaje ajitekeleze yaonesa ukanaba nu linu karikubaliana linu bangwe la ukahaina mzima yatowe fikira mwana yashinde yazielewe ka mimi upando hangu nga msikitio ya ukaya mrungu juziso kayanga bwana wako mori hausikitifu kanaba la mishi ya mrungu bewe mwana likoli yende ya rohe ujinga shaholiho ya ukalelo mrungu endo likoli haulelo mrungu juho yafanye misafara ya huenda bonze harumwa zensi zilona sharia zensi zawewu mru yende ya hunde ustarabu harudi yende giharumwa ujinga kaya mrungu jojuzisa kao bandu ya mashababi waheyao banu kao mashababi kao ausikitifu ngwa ubonze shangwa unesao kaya ukabanu sisi rika ukansi banu ramba ukaya sikaritsuye nga surwa ya mru shangari wanaone ndu shambao sistemumbi ikawe daraja rilo niyo inu Mwenyezi Mungu na watowe nyumba za ulimenguni wonsi pia baba hasisi ngari wanone system mbi ngari wanonao yabolelo goshiyo mashababi wambango unankili walobonze waonesa ukaya vanunge bidio mruya jitsashie mruya tsilewe serikali shanga mrongo mtsohelewa ngeba mwana mkomori ngujoka ushinda ya basa uhena mnaje hakabanu lelo jotokiri nambe ukana mratsilewe serikali yojokiri shaoka kanlewe serikali ilazimwe mwana mkomori yashinde yajimilikishe yeho jimilikisha ndahu abasanga na mketsi ba komori mwelewe abatijatija sambanga mjimilikisho abonga mrongozo emashababi wamba ngwa onankili shamaskini ngwa wajinga walo harumwele jijila ulaya hasibabu hindi ngeba hamimi mruhamandami na baba hange bidoni jitsashi na janabu wamna lote limoroni vatsomaji nge mruhamandami abaha na juhana enda zangu membwa juu nenda nambanga mbuo mnaduka ni huzembaireo vatsomwenje nge halafu hizo wanruhamanda nyi mwambanga nyinankili mshangiriao mbaezi ya kifujari hamanda yinu hanunga wakati kao karjamba mtsidefande wanru mmajuwao hau wanru kaunga mwanzao sha wakati wanru tsobi misambabi izonrabo ngema na mtsokjeza nyubanu hinde ngema na mtsoja mabuweme shahanyi ndili komori wakonyi wa komori shezo pia ndabakaka mnaushinda mnyeshi komori ngiyabo lelo tsijerudo hadalana haukabanu sisiri zamba izo kweli wakati si uzamba yakana vanu emashababi walo komori vanu kwatsi wa harha hoju hawa separeni rito wazali shamrungu jifikiriyo ngevanu reto wazali ngevanu wori mwanao rito kaunikasa do manazinu yare ndesize hauya ritowe osikini kaundo rulonuo ngenda hu yendo vanu wakati izo kweli si ujuzisa shawoketsu sababisha wandu wanuari rendao na hii ritsambe ukana wandu wanuari rendao na hii hauritsambe wandu wanuna warohedi ngosi shintsiteya yarukubaliano kana shintsiteya shohandu za mndu kwa jari hula sitsi waruma wahao shabanu ikari jari kansi vanu ngarionesawe mihima ngarionesawe sikitifu ya ukaya wandu hamanda wandu warengansi watende ya toifa la komori ikala hakika Mwenyezi Mungu mrusonra ba wakati mru hakansi halolea eva nunga mfanyo msafara wa hindri
nole taifa lahangu ngilo ibilili juu wanansi ngo wako zao vanu hizo ndizo wakati kama mwanadamu ndukansi mru hafikiri mbali ngasina mifumo miraru vanu kabatsi maji harumo mji wezi wa moroni ngeizo mwanadamu ngujuho yafanye misafara hau wanadamu ngujuho warengeze maliza hensi ne mwanansi wafanye misafara irijoka uhunda faida indi vanu zindizo abidi kwa Ramanda siriko kansi vanu rizamba shinti shiengo vanu nyinga nyina haki nyuandu mlobonze mrunana mbie mruye juha botasi nguundro maji hailo uso ngupashio metro katsusi swangamani hamanda borenda waru mwemiji hatu vanu ngabwe devari ya serikali na mkeravi so jabanu wenu wakati mtso jabanu baringa mdefandeo makrimineli halafu mwediwaza ezatu sonsi pia vanu ngabwe devari ya serikali vanu aba serikali njamba ya numbise harumwemesha yangu hau harumweza hangu ngarjuwa ukaya serikali yekatso shinda yabu wa mashirika wandu pia watsoka harumwe mashirika dawula yemi mruna janabu wa mna entreprise wangu vatso mwenje vatso maji yabu ngejo kaenda namnaje yabo na munde arguma za ureleza si wanashe wanyu hausima bani hanyu bangari aminokana kamjarika za nrongo ekatsi ujinga ubanu za jabanu yabo kamsi tafauti nyina wanu warengensi hatu warendesao haukawanu warengensi hatu warendesao kwa jarika za hinru ekatsi widzi na nkalizi vanyu nyinyi mashababi mdo ulaya mwabanganyi wa starabu mdefandeo yezi ya krimineli yezi ya kifujari kamjarika za ndongo ekatsi ujinga narambilanesa kweli haukaka mnaujua mje banu mje mrisababishe mwambe ukananga rirongo wao nai ngaramba wao nai heze hakeza hangu vanulelo yenu halakuli hali serikali gawa ne devari hao yode mba mwenje yode maji haukale lonsu aminu kana lelonga mtoko jani ngabo loteli zinji ba komori zilomoro ni banu zabaya esibabu hindi ya umaji ngeyabo kama alhakika ya rabbil alamin kam tsuhanza zinuri zambe shanga mambo banu nyisisi ngariyenga wangu sikarje twanzariyenge wangu hokaya wanu walonensi hatu warendo sona hii wanu warengensi hatu warendo indu shitso indu wanu remana nao badi karnaka uhundra wanzani katsinda wala wa watsingofana nao shawa komori haukaya bandele baya mwengoni mwele baya na riundra si wana wakomori ukaya banwe hadisi ya ensi yatu si hamba ukana kairiwola rahana woi bambe seye ola ngejokiri mbri ani izo dezikouri hundra mwensi yatu haukabanu azali woi hakana maha minji ya ulolea sharika ufikiri ya ukana mrujazali ya zawana ya wasomesa ya waha yani yafanyela vya dunia rikafikiri mwanadamu hamando hii ngujoja yasikinie le taifa la Komori hizo ndizo sisi wasaya rakaulinda hakarele wakana mjeni na mwinyi daho uti sawa yoti sawa abolelo kano jokiri rijabanu ngaramba ukana tside namna inu halafu yuhaki hanyu mwambe ukana ngaramba nai ngaramba ndongo tsondizo ikala hakika Mwenyezi Mungu ngasina mfumo wa kamili kabatsi la sasi Komori wandu wanutsa wanu huono watu hawakafanya msafara wende nzuwani wandu hamanda wanu watsokansi wakatenge uzima wakansi walolea wafikiri ebanu maraia wa hatu zetambuzi wa hundrao ebanu ngarifanyo misafara ebanu wandu wanuriwe hansiza namnaje hakabanu hateni wakati wewe bumbaba haubo mzaze ufanyo msafara wetso tunda hodahoni ebanu ngwajoka ulahindri ebanu wanale ngwajoka ulahindri mru haunduze taratibu za wehansi za mbarasio ngemru aju hafanyo msafara
shakuna usojua renge ufanye msafara kutsujua hodahoni ebalangwa unamba maji ebalangwa unambendwa hula shatido sojua ufanye msafara wezao warensi na nzaya yabo isoka mtwanza rizambe ya ukati haki makrimineli mafujari hamanda wangu waja warengensi ya hatu waridhulumu ye mwanansi ngudhulumishiho ye mwanansi nguangamio ala kuli hali amkera the baskar na ujua rikehe namna hiyo ngamjojo wa defend ni mwanzao ni mundrao ze faida za kinafsi ya zahanyo shasi wandu kaunga rishemezao le danzi la hensi ne mwanansi askar na ujua gastayari ya uzamba hata zikengama nasi hausika jaria hatu shahoka karizamba na mkera yawa ngende mano kana mimi ikati jabanu lazima rishelezi zani lazima riberu liyane kakamna ujokiri mkebonze eza hanyunga zendao mtu hao watasi ngamnyeshio heli mwanadamu ya lazimu yaeshi hunueni ulona mbadu kahabaya haukakabatsi mwenje ya ulona mnashiwanda wamiri habaya haukakabatsi mwenje homijini hatu ye marunda ne makono kongao yabo ngao lao izo ndabo engerikana mwenje mndu atsojofanyajwi mndu yahuliza jirani shabo tsasirjarje hatsukaya heni mndu anzo hunde mbama jabari dianwe haumba ajwi abumpaka yake arumwa mji waizi wa moroni shabo homijinze hatu karitsina ruhusa ya hunde majabari dirinwe bobatso mwenje tsidena mna hiyo nalikubaliani vanunga wandu wakohone saukaya raisi kanatso shinda ya juwe yezibirao harumale dahola mamwe asha zondrabu nguzijuo yeye nguzijuo zabarindi ni ya jojuo kana banjia mapesa mamwe yende ya renge yafanye msafara endeza shaka tujuo kana zetambu zile mamwe mwana mkomori tside hali vanu ekaramba ukana haina nrongozo ntipia ngariri hao raisi wide ya wanome Gujuwe maisha ya madhalilifu ya remawe mwana mkomori yawelelwe kale shirika la Komori Telecom haule shirika la mamwe ngilobi yabo na warishanja ya madhuamana riwonekanga tobadilishia haukabanu problemu ya mkomori ya ujinika arguma ukana hai batoka maraisi wenji wabiria bonoko watoka ufanyazi shema na kaundo raka ushemeza warohe dizwe kaundo akaurirenda vanulelwe manaramba ukananga rishemezao emdwa hujela wa yaruha yariroshe ya haraka nane mbagu forno mayandrabu ya hainu dabwekanga rikozao sisenge engema mwana mkomori haju hangu yeshi hena mna mwanadamu yako yeshi esirjokana haja ina indinia ukaya mru ya rohe ya watsirohe shazime manarishemezao dizwe maondo riyaunao si wana wakomori yabonge yowajibu wandu kamandasi rijebanu riwonese rilaani haukabanu sisi si uzamba yakalesi wala maore sikarti muhutaji wa halo lireja ikomori yotidi hosisi rishemezao garishemezao kaya ye mwana mkomori ujundwa rumwelesi wala maore ya yeshi hena mna mwanadamu ya kuyeshi izo lizo sisi rishemezao shatikeso ukalelesi wala maore lireje ikomori lijeri tsaeni amoro no mtu shindo rangalia yezisi wazirarumlo nizo ngamtsahoi isi washane shireje ikomori sikarti na bezwe maore reje ikomori bezwe rilo niyo ndoko wana wa komori wajiundra wa harumalesi wala hao la maore la komori shawa yenshi hamado do wanadamu wa do haruma ulimengu wa yenshi heli ya lazimu izo dizo radwa rishemezao shakari tushemezo kema orere je ikomori ijetsa hendi si wandu rajari rerumaunele kukuba la sala suman na humrongozani ni wanaama rilu haruma semba na zinu haunyi wanaama wa komori mjihunda wa haruma zentsiza ulimengu na mkera dhidingosti babanu wandu warengema shirika ya daula wayarumao wanuma bani hanyu kwa jamkaza ni hindu katsido wizi
ewa ngeka mnojo kiri mke Faransa alaka Mwenyezi Mungu na rubaba zinu nwambazila baka mnaujua mke Faransa mdwamba ukane mashirika ya daula ya Komori ngendo na hii no yabo nganyine kapasite ya ushinda mjembre ngensi hatu mwende size ezakadwa bili tena vanu mwengo ni mwuziro umu riji ikawa zetabu zinu zirireme ngabo wana wa Komori mashababi walu Ulaya walu na ankili wasoma na mje baba nukena ujokiri mke Faransa mfanye siasa hakanga jua ukanga sina wanazijana wa Komori watu paroruma riwaonao haruma zarezo zinu ukaondo wandu wajoshinda warende season ya hatu bongena mje mkensaru mensi hanyu mjipange wandu wa siasa wa Komori rijokana kasina mwanatoi ya wanyumeni rimnikeza dhamana shaka mna ujua mjembakisha Faransa msamie Faransa msodambe nsinge ndonai yawe jendo ijwende siwandro nimba not nyotsi pia mjambakisha yu kamtsuhanza amkeno dokiri kwezi mashababi wando ni mrongoza honi mashababi mdo Ulaya kamna ujua mwabega mfanyo siasa mbakisha Ulaya na mjeba mjeri waneze tabu abadzima babu ngam aminukaya haukabane problemu ya riunra wandu wakorengensi yatu wakorendesiza wansi wandu ka wofanya hazi inde mana watoju wasa tabu za mwana Mkomori namna dhulumishi hao shanu majindu ya kansi ya bendrabo ya njemo piro ya benrongo za ndrabo wasinye makaratasi ya ndrabo waeshi shenge wandu ikawa waparo wafanya hazi homo hao wajoshinda wele ukaya emaranya wa Komori alaka Mwenyezi Mungu wadhulumishi hao inde mana kananga mumparoni mashababi wana ama wa Ulaya na mkera vidingosi bangari mjuwao ni ukana ngasina wanazijana walazimu ende sensi inu warumensi inu ngeba nunyi wandu mdo Ulaya na mrabi ngaro nawe mwana wazali mru nena mbie kapasite lone motola na abonga nyihonga nyi Ulaya msomo ganyi na ustarabu rahanaye ngamjuwawe na mnansi zikoende siwa shamjambakisha Ulaya halafu mdo amba ukaya fatihuke no bidie ende 2024 kana endaje kwa kamtsukiri maja sirajo mchaguani sirajo mwanzani kamtsukiri maja mabakisharu mwensi yanyu yabo lelo yinu nalikubaliane rudorongoza na sontipe kubaliane rudorongoza na sontipia bala hakika Mwenyezi Mungu karina ujua ritsoka bana ni wakati haina rongozi toka banu de madinezori no yabo gasina wana mashababi wasoma wajoshinda wende sensi yinu kirani dingosi abantu ndo wakati bidaba harwambilana reti suala la ukananga mwanzola mtswanza wola reti suala la mwanzawo la uyengaola na rikera dingosi alaka Mwenyezi Mungu rudamba zinu nwambazila haukaya yensi yato banu yaonra rireme badziro ndo kweli sikarjajo kabanu ngari yengoma zina ya wandu hausurwa za wanadamu shena mne kaundo rarendwa zinyama namna rarendwa indushitswa indu alakika Mwenyezi Mungu narikera dhirizambe baba nusiwa ndu kaundo rakansi banu singa sitayari zidamu zatu zitrihe kasitayari namna rajitolea banu azala sumani wikaja jorishinda katina wakati ya jorishinda shahada ni andani dotsokanga bidio rambilane kweli rijue yemru jokorito waho zangoni harumale tango ratirwa lino yendo no yabole tango lino ya jorito andanyi mashababi mdo Ulaya danyi mashababi mwajuha mtsobanu haukatsido walo banu haukabanu henda nkuliyo mruzi wona sina ukansini vumbwe madzina mashababi banu ikaanga ngari wao nao zenkuliyo zao kado wandu wa strike wajushinda wende sensi yatu wengine alikerani sijeli kansi banu tunambi wandrabu nwambi wapambo wake wandu warengeze mali za hatu jumotsu wafanya misafara na sakara vahe mwana Mkomori yelala nanzaya yejuhana nzaya alakuli halitide haliu halafu ikelelo ngamuhundo mashababi wamba ngwa unankili wajamanga mi hata minga mjuzi sokana eba nusankili za hanyu wakati mwenda hahaya mzilata hahaya hakamrunda nabii ngamnyesho Ulaya ngamjuhao watasinga muhundrao mwenje ngamuhundrao maji vanunga muaminukana haina mrudu ya joya jifanyilie mna associate panu serikali karitu mtsandrongo zenji ngene lo mimi na joana bomna restaurant sohunda twambaza restaurant zibaya moroni banu yao maji
ngiye mmendeleo ngatukaendelea na mnache banu iza sawa kati na mkensi hena mruho banu yatitwansuka ya waimwa nama wabavu haimwa nama mumjini hawe ya paroniti na visa na rirensi wanandungu wa manda wao rikubaliano kana ngariko zao sonsi pia haukabanu mimi minga muaminukaya ya uloha sara tsindami wallahi mimi nga mikairi rahana nyimlo manga hauka mimi nlo banu ngamondani hangu unu rekatsi lire kanjala shamdola la tranquille sheya twanda we ulo manga utokomba mwanzo bahize mbabisa zingu ujewahe uhanduza ho ututuko shindo zitola duwani ya mroni yabo wede wala hasara rana hauka mimi nga mimakiringa miba ikamele mahafu yekati jindri ninga mjogula nilale tranquille sheya twanda we ulo bonze wajua wa mjila zinru wamba mwanzo ufaidishensi yako ututuko shindo zitowa yabo kutsona kawede ulo mziro bo mwana mkomoru ulo bonze wamba ngo shangiro yezi ya makifujari yezi ya makrimineli bano zinu lazima lizambi kari na ujuwa ribensi yatu ni nafasi haukari aminu kana yensi yatu iko jenje shonga na densi urajararenga yenga zija renike mromararwa pewoi hine ensi yatu yako jenje shonga eza henga rizambao ngasina dwesiye wabibi faruata hoso nirenda honga joja rizambe bano namna waranganye ngazija ya hatu ukabano ntsimu inu ya tusonsi pia kamna ujua mje mrifanya mrite harumwetea mduambezo manzao norendezo manzao ntsinu niyo hatu sonsi pia rimwambiawe ngebo ngekwezi mimi njajabanu hamada zinji shanso kwanza njeni waneso tukivu ne masikitifu yalona wana wako mori wajundrao surtu wajundrao ulaya ya ukaya na warense batani ne mafitsi babanu sisi ngarishemezao haumje njemba kisharumwensi yanyu mwene zetabu zaimwa na mkomori ya zionao shaka mna ujoka Faransa iza hanyunga zendao nga mjuhao amundrao mahaji amundrao mwenje nga mlao heli ya lazimu halafu sisiri zambao riko zao nga mwanzo ikeba nga mhao banu mnikeleso mtuka unikaundobileso we mrulo manga mtuka unikaleso ndai hauko toka undongo za unambe ndongo indi yemri ya lazima nikeleso wode mwana mwashili ulo washili ukozo yatoho na nzia yatoho na mwenje uwode mwana mahame wode joni kaleso wode mwana mitsamiuli wode mwana mbwanku ulombanku wode joka uhaba ya nikeleso hauka wadu wonyesho za tabudi zinu na mina hauka dede wishimala batsonzia batsomwenje shawe mrulo ulaya ngotoka unikaleso indi kotoka hawa banu wambe ngojibu desire umwambe ndongo indi kutini mrulo toka unikaleso mrulo arulo ulaya eza honga zendao ngenzo bakuna ushinda ufanya mwezi harumensi yao banu kweli kawe mwanamme baba nusi wanaume dasi rakingi ya rumwa mabaya madziru riesho sina makrimineli shanelo mtsuona rilelo mrulo ulo ulaya ya hebanu ya njibu ngonjibu ngona bondongo indi ngonjibu ngona bondongo indi gawe na za hunjibu we kutsina za hunjibu ya ulona za hunjibu de uloba anu ya koza wa hamade heli ni kozao shakuno jokari ngawe manga halafweza ngawe ngwe sharma masterei udamba ngo hoba nunjibu unabendrongo indi kwaliza hunjibu kuja nzo bairudensi hapo uje uoneka kuna ushinda uyenshi mfumo wa kamili hamwensi hao hafule longo jokoja unikeleso unabendrongo indi unabendrongo indi nibo mwana mkomoru lobonze kiravi shindu habanu mwekabanu hamabanu ngamrisizo wanu banganyi haru madingo la wandu madhwalimu la wandu makrimineli wezi wanje warengensi ya hatu wafanyezo wanzao warirende hamashinsi shinuitea kanokubale namna inu hanu rimwabia ni ronronro ya ukaya wallah bila rasuli azaliwa yujokari mtowa hale shandu izo wizongari juzi sao ngeba nurendare to wazala la kamyezi Mungu banu emru ya hima ujori to wale tango linonsi ngo ningenda hu karitsu muona wodo kweli amime katikati bano ominsina ukanga mambo rongoza ndabu mintsuona emru ya zali ya bidia rohe emru ya lazimuri mnikeza do amana ya to onsi ya to tango linonsi
haukaya waori waonao wabakishangwa wabonze haukatsida wanu zinu grupu nzima bane grupu inu ngiyombi shabanu hate grupu yanzo ije inu grupu ikao ikaba nwirumu ezo warifanya hindi ezo warirendadazi shakenda usababisha rikeka rihe abantu ralani raonesa masikitifu namna mwana mkomore namna ya ishio kinachoki kikarcha abantu raonesa utukivu wahema esha yahe mwana mkomore namna kaundo yaliyo rangu ya tsuporo na heri kana ujua ike kweli ngamumuzisoni izo tsitwabia za parorende haruma ulimengu ngabajao mashirika ya kijeni harumwensi ya Komori ngwa demandeo wanrohazi wanweka wende ngwambi wa ukaya par jour ilazimu wadoli wa 50 euro rangu shahula rangu yode manevre ya heno siku sheka wambe namna yu ilambaezi gendo yamba ukanatside namna hiyo ilazimu hunu manevre ya doli wa 3000 francs badala ya 50 euro anyeka mtuana upeu hamanduo kwa tushindo buwa entreprise warenga ngwazini ngabajo wajeni wacha waone sokananga tushinda renge manevre ha 50 euro par jour ngwarudi wende wambi ukanatside haliyo na mwadwa ndo wali wa 3000 francs par jour kamtuana tobia za kishenzi ya mandizo wanga mfikiru ushenzi shinu indi kom shenzi zinu tobia hanu kari habanu ntsidobira mambo kana banu ngari de yao kari tsudea ngari tsingwambe zili hundrao ngari tsingwambe zirwanao inde mana rambao kaya wallahi kamna ujua urengensi ya twinu bahida lo mjimdobira mabari ngamtoka uja haruma mabunjilio wa mijini yatu wallahi ngari dora mlindeni ndasi au ndanyi chaka mnojo mijini hatu mrambe marabia hau mrambe ndongo za kibatani za ukaya ngamtoka uramba ndongo indi mahamfu kare au mahana maha yaba hata mwana mkomori ya tushinda yale melero ngamtoka mwamba ndongo indi risingara na dasinani risingara na dasinani nganyina jeshi nganyina mahakama shawallahi risingara na dasinani kamna na mkomi chini hanyu mwambele batani ne marabiha shaka mnojo mijini hatu mrengensi hatu yenu mrifanya mabanu sisi nyama zanyu karna ujuo singa sitayari kada mwazi toka utia kada toka enda fidia shaka mnojo urengensi hatu mrirende hamasima pusu ya hanyu dabo mlomba kuangari mjuwaoni namna mwazalo malaoni hanyu buwanai okanyiwa nai Namnenge mwana mkomori rangu botasi maondo katsu yesheli mwanadamu yako yeshi mwejwa mwerenge mapesa atu mwefanya misafara itsona mradi wadwa hujela mweyayipo ala kuli hali nti haki zinu ti haki mwanadamu islamu mraju hajimilikisha katsu shindo jimilikisha rali jana wekana rali jana ngoze fikiri ezino mfanyo Yambre ngoza mengo mitsano nule pito la maji yenga mfanyo halafu hizo mwerengema pesa hatu mwefanya misafara wadwa hujela mwaka kamreje halafu hizo kamtuanza lizambi bare zambaga mtuambaga rirongo wanai bare zambaga mtuambo kananga siwajewi ndau nonga mruwa urehifa na mfenyi inyi skari na ujua wanu wajodongo kananga rirongo wanyisiu wangu wajodongo kananga rirongo haudziro shaho zamba lazimari zambe bakari na ujua mwanansi halembelea mwanansi ngukozo kajaparo unamba wakatenga udzima yatsora mfia yaesheni mwanadamu wako yeshi halafu kamtuanza rimwambieni dabo mliomba kozi mtimalizo handu zanyu izo mali zatu sote pia izo mali zatu sote pia na mhozwani isi bari lembelea era ya mkomori halembelea hauka katira babanu bawira katira banu bawupetsea abahabo mtoshino ba societe za urenga wana wa komori hazini na mtobehemba mwenje mtobehemba maji
ya ulone mnalo hoteli ya tsorengemba maji ya pishe wangu ya tsoji ani ya jimiliki shemesha ya usiku he abo ebano he abo mwana mkomori nge namnaje ya ulone mbalo hoteli wala ka usomese mwana wala ka ulibe nyumba wangu wala ka ulibo mwenje wala ka ufanjao izo pia ka za hoteli zibaya hasibabu maji yabo na mrambie shikamna ujoka mribatami one halinu mdaze kamtsura mbiesha sababisha indi hata pabano problem za maji isha sababisha indi homijini yatu lutohunda mwenje na mrambie shikamna ujoka ibaze mali za watu halafu mdo bila mwefanyozo manzao wallahi bila rasulari mwambiao ngari rongo wao haudzio shangari wombao mnyezi Mungu izori jorenda rirudiri zirende haudzio baba nukomru mwana ulilo indensi ya hatu ngaromba Mungu namna lirongo haudziro baba ngaromba Mungu rirudiri jeri rende zitendwa zijoka haudziro baba nensinu ni yatu sonti pia kamna ujua uritaru mweteya mrirende hamasizi nyama zahani mbabiona mkeradhi na mkeradhi mbabi hiyo kaka wandu watu subutu zamba nsimwengoni mwami mimi ngamkozo kamna ujua urengeze maliza hatu sonti pia mdofanyezo manzao ngari mwambiaoni ngabo wakati ujao ukangari jodosi renga za mvuu remona nonzi ya nisi chocho renga za mvuu rabeka nono ngengo jo zingara hunu ni zingara huna shawo boy karna mbani nafasi dabo mlondo kwezi watukufu na mdori samiri kasevanu ba lejutu ilongilo la mvuu ezakadwa bili ngamdo samihi haukaza ndrongo wizo mtwa mandrabo ba ngizo nziro na banusinga rizishemezi zao homo nenia haukaramba ukana ye urohu fana reho kana mo yebo ngekwezi ngambosho maraba menjo wandukando wadunga we video yinu nano wajua hidunga banda banu ili haina mwana mkomori ya shinde yaelewe zetabu zile mawera ya mkomori udokomori ya shinde elewe ikamrungu hobamu bari mrunge iho mrungu lole pati mrungu pashwaze metro mrunge ngono mwenje mrungu boye koze congelateur zahe embenduke tsuola halafu ya jehebanu ya kenguri ni koleso ikengura mbiyongora mbiyongo inde ebo nge wa komori indu de komori ya hatu sonti pia haina mungu ngeno mtsango wa hai ebo nge ngambosho marahaba menji owandu ikaundo wakansi watu binge video yinu na obosha marahaba menji watukufu wanama wa Haitian Libre de Comore batsinaudiwa za emanama Yasini ujihundu wa rumale jijila ulaya batsinaudiwa za wanama wa za habari za Komori batsinaudiwa za emanama Karimu ujihundu directeur wa SDN yabo ngea mfikiro kana ushindali tsoboshaze marhaba zontipia njonspia sosudo tsokabo ngari mlahoni vanu na ujelekeo wandu walome mbaju ya mitsa mihuli mjikaundo nazaliwa wajelekengwa wanono batsinaudiwa za mji mtukufu wa hangu wansujini ngome Mwenyezi Mungu ajelekengwa unamo yabonge Mwenyezi Mungu ajelekwa wandu kaundo wa loho lopitali Mwenyezi Mungu yawanike unono haraka inshallah warejei zefami zao Mwenyezi Mungu ajelekwa wandu kaundo wa loho harumaye emagoba harumaye ize prison mbali Mwenyezi Mungu yawanike utukufu Mwenyezi Mungu awajeleke warohe haraka warejei harumaze famiza hao hususan de mwana Muhammad mwana ujundu wa omji wa mbeni Mwenyezi Mungu na mjele ya mtowe haruma ze mbinguo ya lonizo ya rejei harumaze famiza haye ya rejei harumaze zae ewengi wa Komori garjomla halibanu antusa za Islam duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh arjona na wakati wa satsena ikahala kalmauti aririza hau garjona na wakati wa satsene kamru ashindaja hundu mbangu wo mru havaya akamjokana zengo izo mru azunjila milima ya wata banemba tenu nsoka utsaha niba batse hata ni parisengeni nivaye wengi abarjona na wakati wa satsene inshallah.